nirum eseriani wele shore oji Yesu tineru more nirum eseriani anodore Yesu anodore Papa anodore Yesu anodore Yesu anodore Papa anodore Yesu Orangarnaino Aldale dogon Ninyagwedegi baba Atumya mayang Orangarnaino Aldale dogon Ninyagwedegi baba Atumya mayang Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Anodore Yesu Anodore Papa Anodore Yesu Sirata Oirobi. Eti ninje atua ewangan ngejuk netumito yok tondomoni salo 0.0. Sida FM. Kaji Vivian ole malilong na ningiro Sida FM. Jos pinara nole murumbi. Na kaini ningiro Sida FM. Tongo swani. Kaji warmalai na manyango swani. Kaini ningiro Sida FM. Na yo na ningiro Sida FM amo edara wayo do yole. Kaji sinano parmalai na manyimuro swani na ralale karia kajira kama ningiro Sida FM amo ewangan ngejuk te loshona. Ore latonga na kaji ben na ralale karbolo ani ningiro Sida FM. Ajo kila abogo ningiro Sida FM. Sida FM. Sida FM. Sida FM.
Waulidekani wara tikitam oile oishana pita sisong'uan entadekenya enkolong e Jumatatu. Enkolong e Jumatatu ontarikini tikitam obo olapa liare lari lonkalisuni are otikitam. Ware nagira airoroki tiewuei pookin nigira atumie enkitesheni sidai FM tookuna saiti kaunti e Samburu, Marsabit, Laikipia, Baringo, Lubore kaunti olkejuodo o te kaunti e Narok. Teseuseu nalulung'a itumito yiok si te www.sidaifm.co.ke. Osinkolio loloito dukuya lojo iyake by Jennifer Kipila. Kashilo sinkolio telulung'a taata erishata nemiado. Eselegaji serian na itumito yiok tonena lubot napaasha tena olong' e Jumatatu tenkitesheni e Sidai FM. Tookuna sai erishata eselenkei te Sidai FM nagira aitomon tookuna sai elimu ajo kejo eseriani ina murua nitii naa kakuingira ajoki peekiriamari omeitasho saa naapishana endama tena olong' e MCM. Karibu oleng ingira atum iyiok tookuna sai tena olong' e Jumatatu. Toshokoki esimu toonambari enkitesheni tenebo sii sero irkiliku tenkoitoi e Facebook Sidai FM Oonguan ng'ejuk sii ina oitoi e Facebook live. Tipika irkilikuai linonok ine wueji tolimu ajo kejo eseriani emurua nitii tenaa Kenya enkolong' e duo taata naa kakuingira ajoki peekiriamari omeitasho saa naapishana endama. Toshokoki esimu tipika irkiliku linonok e Facebook tenebo enkoitoi orkiliku dorropu 21 868 ninterunye enkarna najo Sidai FM. Ibrahim Ntito orkitoi Panchala Muri etu omeitasho saa naapishana endama tena olong' e Jumatatu ontarikini naabaya tikitam obo. Sidai FM alo. Angela. Good morning to. Kejaldo lisho. Intijingu. Nijoki pookin. Aya sholeng. Sidai FM alo. Ibo oleng. Etii kesupat pii. Aserian pii. Pii kejo emurua nitii. Iya Mariana dokuni. Nijoki pookin. Aya sholeng. Aya sholeng. Sidai FM alo. Katumito. Poa sana. Jingai. Neje emurua nitii. Kesipa. Tia Mariana dokuni. Aya sholeng. Sidai FM alo. Katumito. Poa sana. Keja kilena. Intijingu. Aya sholeng. Sidai FM alo. Katumito. Yes. Sidai oleng enkitesheni. Impoto. Ashe oleng. Aya ashe oleng. Sidai FM alo. Hello Sidai FM. Katumito. Sidai FM alo. Katumito. Ibo oleng. Kejo olchani.
Toliki. Joseph Nyange. Aya Sholing. Ayenda masida yoye. Sida FM alo. Karumito. Ivoleng. Toliki. Aya Sholing. Aya Sholing Sida FM alo. Eu. Ivoleng. Kesiba. Na vyo kuni. Aya Sholing. Aya Sholing. Tosho kwa simu toli mwaje keje sile nina muruwani tita na Kenya. Kolonge dura tanaka kuingira jikibe kile mari omita shusana bishana endama. Adolta regile wile nguri Facebook live. Adolta Shadrack Dapa. Sherejo nye watching live from Kilana. Adolta Senye Franklin. Olor Kijape nejo watching live in Nairobi. Ejito nye Vincent Major Jr. Live at Andargeti Central out of Kilgoris Massive. Tenebo Shadrack Ngaroya nejo watching live from Kajiado. Adolta Sinye Olor my time Morani Benson nejo. Good morning, Sida FM Atingu Sweni. Elemek represented. Nebo Sinye Orkilikuai lenye lenye le Huran le Perez watching live from Thika Town nejo estate tuko pamoja hadi tamati. Adolta Sinye nebor kilikuwa lenye le Jerry Musanka nejo na upata Laudan Clean ikiwa Nakuru County. Nejo mwana kulobe gida marite nebo hash lovely wife almost ipokin le muruwa orgos na nyoke kawai isokon olobiki dongoi olosheti nejo paki talat najoki vya mataramati show. Amu iginyo pamoja hadi tamati. Imekucha. Adolta Sinye meseye kitemo peleje watching live from Nairobi wote ndani tuzame pamoja. Tenebo Alfred Saningo Maitai. Good morning Angela following from Transmara. Marthi Kimi Ndeta Ward hawa ndani. David Maitai. Muswani Lenkume Jonathan Dapash from Naikara or Masaipokin. Niginjo Sinkolio Ojo Maiboro by Susan Muirana. Kaishilo Sinkolio Adolta Kien Filimo watching live from Nairobi. CBD representing Murua Orangabolo. Good morning Tingre Sheni. Peter Dio Tenebo Angela Kegra Tumintai Tengo Hidoisida Yoling. Thank you so much Adolta Enoch. Messi watching from Eldoret. Sholing Adolta Sinya Shadrack. Adapasha Rodrigo Kilikwele nye Joshua Iyenko watching live at Kisumu County. Sholing Tenebo Fred Lekishon Enko Menejo Sirare. Boda niko ndani ero manana masemo pokimpe Kiriamari. Tenebo Shadrack Korea nejo ako ndani nejo yusongo. Single nilo le Kiputa le Jennifer Kipila kaisho terishane miado. Na siku na nejo na wapata Laudan Clear. Atadenyo ngopit. Nero mwanakulo pe Kiriamari tenebo Musa Musaya nejo Anji Kaikai my lovely mom potisha kipinter Brazil ololtua yule moja kijana fupi Edu Dere Dance Letaya Musa Ezekiel Robin lemo na mafans wote. Adolta Sinye kilikuwa lenye le ya Alfred Yaile nejo watching live from Inguswani Elime. Kilikuwa lolo nkuri Facebook adolta jagira jengo tengo hitoi Sida Yoling Adolta orkilikuwa lenye le Peter tenebo orkilikuwa lenye le Kikanai
Airejo ninye watching live from Intijingu watching live. Airejo Moriaso Joseph aka Baba Nasiria watching live from Oonguan Mairiamari. Hamjambo engajine watu tuko pamoja hadi nalijo ngona kulo Mairiamari tenebo hadi tamati Maasai pookin najo giandama na Mayiana. Joshua Yanko asholeng dangara ilo kiliko ilino tenebo Koriata Junior watching live from Enelera area code. Mopere Junior watching live from Moita Kwao. Nico nero manana Maasai pookin Mairiamari hadi tamati. Teacher Kiranto Lekumo nejo enonko pir Kajiado tunawakilisha Usupugole Kilgoris. Thank you so much. It's a high school. Adalta sinye orkilikwe nyele Sayo Eric watching live from Nairobi. Joshua Yenko ashole nagara orkilikwe no Dairas. Daudi Monke aka Simba mwenye temuru yenye torete ya kwa najonga na kule Mairiamari. Olisere Monke Emmanuel Sentu na siku na Enjoy Kimorgo. Moses Rafael Mongar Maasai Mojina Digiandama na Mayiana. Lyra Lazarus Karia from Oonguan Mairiamari nime check in. Thank you so much Odupoi Frank Ole Mokita nejo watching live from Kawai nero manapokin ya Kawai area pamoja hati tamati nejo ninya Dapash Kerema watching live Alanda Narok Brian Keriama ana people from Olobito Mairiamari hadi tamati. Peter Kimani President Felix Kalamayo nejo watching live from Nailare. Centura Fredo nejo following Emurua following Temurua all pusare loita nejo ngana Maasai pookin Mairiamari tenebo Yole Koipa James Sayelel Dixon Mwala najo kipokin pamoja hadi tamati. Odupoi Frank, thank you so much. Edodo Letaya Asholeng Oscar Joseph Ben tenebo Ben Junior Topisia, thank you so much. Tankara Gori Kiliwele John Tekere, thank you so much. Dairas Daudi Asholeng Misiya Kitemopel, thank you so much. Tankara Gilelo Kilikupo Kiloni Nejo Dias, thank you so much. Francis na Kodo nejo watching live from Mombasa at Nebo Kiputa Godfrey Lian following from a sign nejo na kule Mairiamari my lovely wife Miriam. Parents Shadrack Kidenge Dodo Leta Bena Tuponya Mturu Safi Brazil Ololtua yule mmoja Jonathan Dapash Joe David Meyo Kilaban Kusen Karionki Meshak Shiroya Denebo Maxon Sankalo Ole Sinkwal nejo bogin vile Serena wengine wengi waingia ndani ya show hadi tamati. Kile kule ngore Facebook live kagera ngore ngore sidaileng tenebo kile kule Johnny Sairowa Angela good morning live at Leopoldo Kilgoris nejo ngana mafans wote nejo song moja ya Steve Lekindi. Thank you so much Kaisholelo kabila lo singulito la iloro monogi po kinterishara nemiado kabiko laini kile kule ngore Facebook live wagraje ngo tengore sidaileng kakora ketuneja ini grumor kilikwai ana ligingrareti ormari lole pundi Embuku orgalatia ematwele orkerere lenye liare nejunchere endare ruknoto lolan Wele kai amotena intabaya ya ngiranapat Kristo wala ini ngoni lang kio monito ormari lole punti eretoto tangara kiorbano lenye watamuya terisharanado o larin oranet ekeji ankarnenye dankan lekaken punti eraba kiro hospitalini na pasha neba kirairana rishata te hospitali teaching enit farol te eloet raba yebil kalsunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai kiomoni yepirete lemarei tenkiri togini grama yenyankai eimu kunambari ormosori nabishana na udoile wini nabo nabishana Oonguan wini 0796 317743 kimayenyankai dankarake eretotoino ilo mari kingrao mono kirete totenia ba edan kan leka ken punti likingrao mono kiajo mara nyokaret mataret na betu mokiata la bill esibitali betu mokiata la ina bill esibitali gira ina bill abonarika tukol ega bagetai te sibitali mo teaching and referral te Eldoret mara nyokaret endogi na bene niata teniara shilingi 10 shilingi 20 endogi na bene niata kiyara nan kalifuni 100 nenchata ada na 500 tonywa
ntakinege mayian Enkai nikiponiki nikila mayian nikiaki mayian kulie ake nemenena elelek me ropiyiani nintoki atum kake ake mayian Enkai toonkulie oitoi kumok oleng. Neeku matonyok aaret ele marei amu itoning'o naa ajo kegira bill aitoki ake kegira ake aponari ore egira ang'amu embaare egira ake aponari oleng. Neeku matonyok aibung enkaina nikinyok aaret kingira aaretoki ele marei elaaki ina bill esipitali. Keji Duncan Lekakeny Punti labakitai naa tina sipitali e Moi Teaching and Referral Hospital te Eldoret. Nambai e M-Pesa nitumoki atipika orng'ore lino naa ore kirinkirishini Sidai FM naa ekishukoki akeyie enashe naa toolelo pookin loogira aaret ele marei. Lazima peekincho ntae enashe teniaba ele marei lole Punti. Ormosori 7-9-6 uni nabo 7-7-4 ore tilo aini naa M-Pesa mee ewoshoto. Adolta ajo ore enaa peiter ele kilikuai alo enkijape tena saa tena rishata ake natipika adolta ajo etii iltung'anak loowoshito ena simu oleng. Mayiolo ajo kanyioo piiwoshito tonyua mintoki awosh kake irriu orng'ore lino irriwaki nena ambari naa ekishukoki enashe teniaba ilo marei 0796 31-77-43. Tipika orng'ore lino entoki naba enaa eniata nena ambari naa piitumoki atareto ilo marei lole Punti teniaba e Duncan Lekakeny Punti 0796 31-77-43. Ashe oleng toolelo pookin loopikita irng'oreta lenye adolta ajo iteraa irkiliku le M-Pesa aaponu. Ntera aret ele marei katukul naa embaye sidai oleng nikishipakino ake tenkaraki naa ina nitodua iyie ajo kenare nimbung ilo marei enkaina naa aretoki alak ina bill esipitali. Tenashukunye terishata nemiado nalotu aisho lelo enashe pookin loogira aaret ele marei lole Punti teniaba ilo marei lole Punti atumoki sii atipikaki esinkolioiti olaini lootomonoki neeku ilo marei amu sidan imbaa. Tipika sii irkiliku enkoitoi e Facebook live Sidai FM ewang'an ng'ejuk naa kashukunye aisum terishata nemiado. Sidai FM. Ereteti etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM. Kitalang'are yieta inong'ot isupuki urgeli naiposha peekintabaiki yie lomon toltire lino. Ore te Narok County indim anoto yiok te 103.5. Buru County 99.9. Ore te Laikipia County naa 99.9. Ore te Marsabit County naa 98.4. Ore te Baringo County 102.4. Indim sii anoto yiok tenkoitoi ya online eimu www.sidaifm.co.ke. Emena. Oh mama, 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 mama.
Sidai FM. Sidai FM. Sidai FM. Wow, sinkolio na ilole Joshua Kaputa na alojo imirishoi ni ilolo itoduko ya kaisho darishara ni miadole kanyora atomonokuni ongor beabaya summit senta degenya erishara Eselenkei rubata eduko ya nyoshinye simu alimu ajokeje sireni na muruani titana Kenya enkolongi dutatana kuingira ajokibe Mairiamari omira show sana bishana enda madolta dolo sijira yoka atengure live. Thank you so much Charlene. Keshe unatufuata ukiwa Sidai Hotel. Thank you so much Enebo Tuala Itimasai Mara. Thank you so much. Changara ginarishara ni data asijengirisheni Sidai FM. Tunawapenda sana sana sana. Adolta senior kilikuwa ile Jerry Musuka. Na wapata loud and clear nikiwa Nakuru County na jongo na kulobe Mairiamari my lovely wife ashole ngamarudo ilo kilikuwa na itia ile shata dokoya adodua ilo kilikuwa ile Jack Shal. Keshe watching live at Sidai Hotel. I welcome Rodney, my son, and my mom at Naisoya to watch hadi tamati. Thank you so much. Tengeneza bwana vitu. Adolda senye Fred Rinka nejo watching live from Olaro Lodge Masai Mara. Thank you so much. Salimia watu wenye wako huko Olaro. Adolda senye Saumo Dominic nejo Angela, good morning na kupata loud and clear. Atore twende pamoja hadi Kikomo. Mary Sikany live at Kotolian. Thank you so much. Adolda Senye John Saitoti watching live from Mara Sun Lodge Sholeng. Tankara ginarishara ni data as jengiresheni Sidai FM tokona Saibabayo Dalmas live at Ingwede nito Kilgoris Central. Thank you so much. Tankara gila pokin os jengiresheni Sidai FM tenkuri Facebook live. Tipo kwa gilikweli nini woji na kaisumterishara nemiadol. Tongana loro gerare to mara ilo le punti. Tenia ba ilo kijana ya Duncan leka kenye punti legengra na ligia joki. Akegra ngama embare na resibitali emo teaching and referral hospital kingira dolajo to lore tito asholeng tangaragi mpesa or ngorele karuna leti. Thank you so much migira mayena kai kegira lokiliwaji ngutinguris leleng tenebo sinye or kilikwele Susan. Thank you so much tangaragi longoreli no lingira raita kilo mare shomaduga ya tareto neke mayena kai katokol Sidai FM alo. Hello Angela. Ew. Iboleng. Mayolo lo ngani njage yingoro do alle sitoka. Aje kegira me osogon do alle sitoka. Ikaje woro lo dio sogoni kedruma kelo bayan. Kesi do shamure ne loru ne uzawadi. Ne kuna doshi kai honga doshi. Maidi udilo rungani bwana. Jol choro. Kesiba. Intijingu
Aha. Angera ni kode bisu. Ama sai ba ko ga na da ba ma ni no na ata ya mo ira go ni da ba no shi. Aya sholen kinyor siyo gen tayoling. Wow, sholen kish bas yo nege nyor tayoling. Ni da ko da ni ma. Ojo. Olo chura aya kay ngoraki. Aya sholen. Tuli madega jesiri na murani tina ka kuingira Mario mira shu sana pshininde mai. Simu na baye na tio line Sidai FM alo. Sidai FM alo. Kaatu mito. Anjala. Eu. Kagwenya. Iko. Mera anda kwendita tio. Edige serian P. La serian na mudwa ya katoko. Mudwa ni kijene mo. Arato na katoko lancha. Ina yo de ete mudwa jama yana kwa katoko. Kese ba. Ende wana na mataja langa chamane ndana mo. Iya Mariana do kunya mutingo yoga rishata. Asholing. Aya sholen to shogo yesi murali majiga jesire ni murwa ni tita na Kenya. Waini ni muni era olaire muni lorpaek mekure duitum asara nenna e wala biko e nyamali pokin e nyarutol champalino lorpaek nelol chani sida yesulte pokin waji Mahindra 537.5 SE Wingwen Company e Kena Agro Suppliers Limited wala shani ne shani washol champalino lorpaek etubulwe nyaru agweno mbene kare ompaka mbene knarauni nesha sini washele shani champalino ere bukenkop Nakiar enyaru ompukno pokin nemetoki abulu tukultol champalino tiatwa lapaitino rongon ompaka lapaitino raile wale inara tikira menkare nesha nepek milimtani nara ipuni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusu elita nabo elita imet Olitai nara tikitam. Itum siro waiting pokin emieki ikilol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulung kumok. Trosoki ben olekwekai. Tormosori na abishana. Nabonabo. Isiet ormosori. Ile are imetungwan. Arashwai washoki Frank. Tormosori na abishana. Ormosori ongwan ile imet. Ormosori nabo. Ile uni. Wow, itingo yoga rishara katukolo gasho rishara ondorobolo mona ishonizman Samson ole simpere meagi ondorobolo mona sa miet hantare ganya pa shugunye rishara nemiado kiwone rishara all their heart langaji enkitati.
Kalaisho, Kedaba, Yanito, Anaro Laraba, I shall be show, I will Narasi. Ore wala rabala, nemengi wasake, agengi agenaniya. Emegi yasina, yasake yeso, anana yeso manimulo. Ina be yajido, imoro inana, egibiru, inarasi. Ore masagudo, kagubesho, nagaragi yangarna, yesu. Ejo relenge, orema inumani, nage irugagino, inye. Ore magibum, chagili eluya, enana, yesu. Ore no, imore nana, give me two, and I see. Intijingu I lost in the lino, give me, and I see. Ore lino, I get the lino, I'm again, and the London that I see. FM, Oonguan Mairiamari. FM, Oonguan Mairiamari. Nabo te Sidai FM. Iboitare Samson Ole Simpiri. Ashanale ngola ningoni le Sidai FM idashon tanagarasa mietenga kenyanda likinidura ratikita mobola paliare telari longa lifuniare o tikita moare oltipelele Jumatatu na kuna dorobolo monte Sidai FM kaji Samson Ole Simpiri
Etejo penyo lorika lorkerenket le Mati Ojiankarna Joseph Ole Koidungu keyieu naa king'orisho oleng ilarewak le bodaboda loormaasai amu aikumok oleng iltung'anak oota orkuak torrono laa kegira ayau irpikipiki oing'ua Koidungu irorie Mesa Olomon Sidai FM. Kaji taata onkarn Joseph Ole Koidungu nanu chama lele duka naa kang'as ashukoki Enkai enashe itashaikia yiok. Ore taa olomoni lai lajoito naa eetai ng'ole orkisii oshomo apurru entukutuk torkarian neyau mpaka ene. Neponu taa lopeny nesuju lopeny bahati nenoshi toki naji truck eeta. Neponu lopeny aibung' tene. Naa ore ilo kisii kayieu najoki iltung'anak lorkarian, ore ilo kisii neme oltung'ani oshiake le Mati oloewuo nkae olong'. Naa kajoki ninye nanu najoki era chairman neyawua enkipande naihepa nayiolou ake ajo mewang' ele tung'ani. Neeku kaomon iltung'anak ajoki matamwangalifu aing'oru ilo tung'ani amu kimbung' ilo tung'ani nemorayie ilo tung'ani tena town. Ore ilo naa olopeny olorika lorkerenket le Mati Ojiankarna Joseph Ole Koidungu irorie Mesa Olomon Sidai FM nitayu orkilikuai le onyo tenkaraki iltung'anak oisikaki ina murua naa tenkaraki irkuaki torrok lempurrore. Elimu sii kulie omon ajo enotoki ilewa orare tiatua okuni apaelong' oipang'a nkolong'i 5 naatulusoitie ejito apa kirrinyo aapuo enkop enye olodokilani toloontoluo le kaunti orkejuado. Ore lelo lewa netopolosa aim atua entim naimina enkiyio nepuo aing'ua obo lenye amu eetai enkae olong' irbarnot oorare aa irkijanani tenebo oltasat obo moruo kake meyioloi enetii obo lelo barnot ebaiki ena rishata nejoito irkulikae aataa ilo tasat moruo tenebo ilo barnoti ideketakino orkeju otetema aalang'aa ninye eshomo atumie enkare etobiko nkolong'i 3 itu eok enkare katukul naa ntimi eerita. Etolimutuo sii ajo imina tina tim toonkolong'i naata esiana anaa natolimuo Nkamba Ole Simil ninye egira airorie olasirani lang' opaashari lelo naa ore nkamuka oonaisho Magendo naa ninche epuoi aipirionore katukul anaa natolimuo olaiguanani le Soit Naibor Ojiankarna Noah Ole Kantuli irkumok oleng nataa kegira atum ilosekin kumok oleng oisudoriyie serkali anaa ninye ilaiguanak loonkiraonini apaashari peemibung'i tenkaraki esiai enaisho natasapuka naa ene Magendo. Etejo olaiguanani Ole Kantuli ore enyamali sapuk oleng enaisho Magendo naa inewueji eimu enkarruisho tenebo empurrore oomasaa olorere. Nabo te Sidai FM. Ishiriki oleng irmaasai lenkop naji ene Ngorongoro tolosho lelatia le Tanzania eyieu esipata enye egira aishiraki serkali ina kop e Tanzania peemelo anang'aa esipata enye auru enkulupuoni natobikie toolarin oora 60 ootulusoitie. Ore tewiki natulusoyie netoosho lelo maasai lenkoro enkomono ejito maatomon Enkai peetumoki atokordu tenyamali nagira aimaa. Tenkaraki enkulukuoni Turekishiya amu kireto mekipuo amu mekiyiolo Enkai woi nedorriyo enadorriyo ena kulukuoni olaitoriani Yesu kilepie Enkai olosho lemaa onkera onkishu kiomoni iyie eretoto. Ore lelo naa iltung'anak oing'ua olosho lelatia le Tanzania emurua naji ene Ngorongoro oogirai aajoki peeibuk amu ore ewueji nemanya naa enkulupuoni oong'uesi entim ina kop e Tanzania. Ore tekulie omon ake nelimu ilomon nchere eitarasayioki erikore orkioma le DP aa Democratic Party tombaa naipirta enkitarasaroto erikore nisulaki terikore eshomoki aisho Justin Benda Muturi laa ninye spika taata le bunge kitok olosho le Kenya metaa ninye olarikoni aa party leader lelo kioma oji ole DP Democratic Party. Let's all be upstanding and congratulate the brand new party leader of Democratic Party. Makofi ingine. I know, and Itarasayie ina rikore osiasai kitok Ojiankarna Joseph Munyao laa ninye oshi patron lilo kioma le siasa le DP. Ekonu kulo omon ereshitoi orkioma le PNU a Party of National Unity metoosho sininche entumo enye kitok e NDC a National Delegates Conference enkolong e Alamisi ontarikini 24 olapa liare tolari loo 2022 torkurroto loomashoi sapukin le Bomas of Kenya otii enkang kitok e Nairobi. Tenikipuo tekulie omon ake oipirta siasa naa kereshitoi sininche enchula e siasa e Azimio la Umoja
eyuni nepuo atukuny olning'o lenaboisho orkiomani pookin oiriamari tenchoto kesiasa enking'orunoto olorika le rais lele ari okulie ake orikan kumok nepuo aibalie enkitashoto enye ajo etaa kepuo aaku orkioma obo le siasa. Newueji kintabaiki ndorropu oolomon tesidai FM kaaji nanu Samson Ole Simbiri aka Newsman naa yiok endama namayiana netii empirisa olaitoriani nikijo ashilo iltung'anak pookin ootusuja yiok tenkoitoi e Facebook live, YouTube live okulie oitoi pookin e frequencies naapaasha tiatua nkwapi pookin naaning' enkutuk ormaasai. naa nena ndorropu oolomon Sidai FM. Sidai FM Pedro Kemayian Tainkai kitingidete ikishaning Sidai FM. Philip Lasanjore naning to Sidai FM to Samburu to Maral te entomun salo sal .0 nigisham Sidai FM. Richard Lumaren kining to Sidai FM tongope ya Sambur tomun salo sal osufuri kisham Sidai FM Kemayian Tainkai ole Bwana lekpe naning Sidai FM sal .0 Kaji enkarna na Oshun Gideon na kaira ninto Sidai FM lumen salo sal .0 atwa Maral Town Samburu County. Bawa etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok toontomoni salo 0.0 Sidai FM. Yeshumara walengingasya Inyara sane maidi Yagele launai Orenga Yeshumara walengingasya Inyara sane maidi Yagele launai Marishi vaginode Nga Yeshumara Iginde nisiseka Walengingasya Marishi vaginode Kaya shumada Iginde nisisenya Walengingasya Inyorori gosira enya galangengare Inyorori ororbuke galengengasya Inyorori gosira enya galangengare Inyorori ororbuke galengengasya Marishi vaginode Kaya shumada Iginde nisisenya Walengingasya Marishi vaginode Orebe yejosira eri kiyengangare Newo shemuse soyi newo yangare Orebe yejosira eri kiyengangare Newo shemuse soyi newo yangare Marishi vaginode Ngaya shumada Iginde nisiseka Walengingasya Marishi vaginode Kaya shumada Iginde nisisenya Walengingasya
Nibor musanga yenye nera begini mana. Ore be yanya ninje suma seri yorburge. Nibor musanga yenye nera begini mana. Adi shivagi nore na yeshumana. Bigin jeli sisenya mayani nasya. Adi shivagi nore na yeshumana. Bigin jeli sisenya mayani nasya. Sidai FM, Oonguan Ngejuk. Samuel walayoni lelikana he abaranya ngange yese yebureila desegwa beyebuta laigwana ni ilodege dola ilodiani aminga mianga Daudi Jadwa la yole yese Yedi ndarere roto Nedala jome malema Nena ingo tungani Ure beto yenyena Nemene tungani Ingo rekayana Nena ingo tungani Ingo baba Nemene tungani Ore kaya yenena Nemene tungani Nengar baba Enai ngorongani Ora ge beba somewhere Ngor ninyelia Neji badana ngajele Nejo gyanga imatila Mi ngora na igununo Aigala Arashu yanga torenye Mi ngorsi yorgi tashe Amaranya na noninye Ego jabina taboshama Nenyanga isenite Bengo dagayana Nengo tumani Ure kutu yenyana Nemene tumani Bengo dagayana Nengo tumani Ure kutu yenyana Nemene tumani La yoko gira Obishana leyese Nei matu kuye samwe Idu ya kelyo nga idije
Pegili kwa tamwelese. Kulage la yolino no. Jejedi. Gidi nanogo. Osumuwala mari duro dembori. Gidi nanogo. Osumuwala mari de jardiani. Degi sogana ginde velashani. Narosra. Eti ninje atuaya wangan ngejuk. Netumito yok te ibnabo o union point imie. Asida FM. Menya seguran suboleng. Woi, sidan ta kulopa eklinonok. Kelia ajo iramatita. Supoling, kashipoling. Na sidan irpaela ineyana enidolita. Amo karamatita na. Wa, ka kisudoro todo ye na ninoto ye. Ajo kiemedo ninye kisudoro. Ngoro lamaya. Arasi shura nara nyo napolea na jia na yara mila pao. Awu near paela iney. Napa sidan na ikonji. Wow! Ayo tiake. Naketa asa. Ay, hapana. Atu nirpaek na polea. Wale pea bulua baikungkung. Basi, na oshera fera amidas. Wayara fita krobus. Na inapedola joki pilipil negolisi. Somo raratu norpaele nonokte na polea naji eneyara mila power. Wara ke pea bulua baikungkung. Ni oshera amidas. Wale nebo yara krobus. Wale sienias. Downloada ilomo leara fam. Weberta olo ingange. Pirumara yolombeja nini kununo. Wengara sini unisho. Itum empolea eyara toldo kaipo kilikira neki leyara agrofet arashua iwoshoki Rafael ole mayone tolmosori na abishana are ongwan wuni imiana bo na udo na abishana arashua iwoshola in milaktoki lormosori siet ormosori na abishana are ormosori imiet nabo na abishana yara fertilizer empolea sidai nelalek Nemenyele nkuluponi walchampalino. Sidai FM. Ewangan ngeju. Morona sedia de kiswana no lengotie ramanye murueru siai ni ngito Sidai FM amu egira akiyo ngibeleganya Sidai no le. Sheni sidai na kayomba sidai kishamaro dukuya tenkara kina kitesheni nikidolta mayianat sidai Ajira kisaro narena lamakoi naniningito Sidai FM. Akayo kretot enakop nitengena yiok ama ininingo pookin enkitesheni Sidai FM. Unisana lamakoi naimwe emurua Orkeri naniningito Sidai FM. Najoki ntomono pookin namaniningo Sidai FM. Tole sunari Nixon natii emurua Orkeri najoki lewa pookin Orkeri ama ininingo Sidai FM amu ene atua nkishu. Anthony Lamakoi natii emurua Orkeri najoki lewa pookin ama ininingo Sidai FM. Kaji Susan narena ormarei lolekopito na manye emurua Orkeri na kajoki ntomono pookin maininingo Sidai FM amara mayianata tolosho lang. Osono natii Orkeri najoki ntomono pookin maininingo Sidai FM amara mayianata tolosho. Benado sono temurua Orkeri ajoki irkijanani pookin mata tenebo Sidai FM. Normejoli ole sunati naingwa emurua Orkeri najoki ntomono pookin amaininingo Sidai FM amu ederetoto tiatua olosho. Rebecca narena ormarei lolekopito naininingito Sidai FM nederetoto tolosho lang. Sidai FM. Ewangan ngejuk. Sho lengo la nini ngoni lengiresheni na isulti rulo sholema Sidai FM tekuna sai kegira itudia jengo na kigera gijena yenketera marare agashe amu kitushukunye na apigirumukia shambugo ya Mairiamari akakora getuni gyo la nini ngoni lengiresheni Sidai FM agra na aka ligia jogi ero la iremoni lor pai kitene sinkano Egira nyamala jokai itumie mpolea negende maisho dupoto tiale nkiremore onka itubuluno no kagira likia jokumintogia nyamalu tentiarake enikiata empolea yoloti ana eneyara mila power ware nana mpolea naitumukia shoma rosho lchamba lino anagirumogi shonka itubuluno no metubulu tengori nara sidai katukul tenebo sira doyo kiwango arashuo kiwangi ya acidity tenkulukone naisho na ane na aitubulu metubulu tenkotoi nara sidai katukul kagira likia jokore yara mila power na ipik ingirami nara ntomoni nabishana omiet metabaiki peka nabo na wore chini wini tumuki anoto dupoto tonkaitubulu inono nagebulu aitobiraki katukul
Tenebo sikintoki aata yara Vera Aminas, ore nana ore noshi kata itubulutua irpaek linonok etabautua nkung nitumoki atoosho ele shani yioloti ana ena mpolea yioloti ana ene yara Vera Aminas, na ore tinewueji naa itumoki atubulu nena aitubulu inonok tenkoitoi nara sidai katukul. Kiindim aikilikuana ajo ke kiwango naba nchere inkiloi nara ip itumoki atoosho eeka, tenebo sii yara Vita Crop Boost na itumoki sininye ashomo atipika hoo naa olenkare ele ena mpolea. Kagira naake aliki ajoki enkae polea sidai oleng naisho inkaitubulu inonok engolon naa teniata enkikilikuanata shomo dukuya iwoshoki Rafael Olemayo esimu te 0722 435 197 tenebo sii itumoki atoosho irkiliku ora liindim atoosho meeta entoki nikintalaki le 08 0072 0517. Kira naa aliki yie nchere piitumoki ataasishore kulo kiek letipat kuna itumoki ake ashomo katukul ilo aasishore nitumoki anoto dupoto toonkaitubulu inonok. Agira aitoomon olainining'oni lenkitesheni naisul tiatua olosho le maa itumito yiok te kaunti e Samburu, Laikipia, Baringo, Marsabit tenebo Lubot te kaunti Orkejuado, kaunti e Narok, Ormanie le Kilgoris tenebo sii Manaroto eseuseu nalulung'a itii atua erishata nikijo ene Selenkei kibore nanu Peter Dio kitii atua enkolong nikijo ene Monday Vibes katukul ore ake toldaikani ora kuti naa kitumoki atijing'u Anchela Muriet pikitumoki ashom dukuya kiriamari. Na ore ake etiu nejia ore enkolong etaata kigira aikilikuanu ajo kanyioo doi nagira aichangia peyie etasapuka erumo kati orpayiani ontomonok tiatua olosho. Kitodua ng'ole olee otaremo arashu entomononi nataremo olee lenye tenkalem mara 140 metarametua paa nikigira aikilikuanu ajo kanyioo doi peetasapuka back e gender based violence, peetasapuka olarrabal kati ontomonok orpayiani nisulaki tiatua olosho tena rishata. Toliki sii yiok, niliki sii yiok ajoki kai dii kinko pee kimbooyo mbaa naijo nena naagira iltung'anak aarra temetuata, egira sii iltung'anak aaku kegira ake aara tena rishata ketasapuka akeyie erumo oleng. Nchoo yiok induat inonok. Sidai FM alo? Oi. Supa oleng. Kejo emurua ele sidai. Atodua taa kotro naashipa etii emurua ele sidai ajo etudung'e ninye esimu enye naa ashe oleng telelo pookin otumito yiok tooshoki yiok esimu toliki yiok tiake nchere kanyioo doi nagira ayau erumo arashu ilarrabali tiatua irmareita nisulaki ntoki sii aitayiolo yiok ajoki kanyioo doi kiindim ataasa nenkoi nikindim aiboorie imbaa naijo kuna peemitoki aasa tiatua olosho. Kagira aitoomon katukul tina luboro pookin nikigira atumie tekuna sai olainining'oni lenkitesheni Sidai FM. Etooshokoki esimu nchooki induat inonok. Sidai FM alo? Sidai FM alo? Supa oleng. Kejo emurua Kilena. Enchan ake sapuk eshaita tukul. Neeku sidai ake emurua mening'otoki. Kitalakwaki pokira oleng. Elelakwa akeyie pii. Elakwa naatomon apa nikitooshoki paatum inambai inonok amu kaminie apa inonok kioshoki pii. Eitu aikata pole toolonyor Enkai amu kaoshoki. Toosho naa toosho amu sidai pii paatum inambai inonok. Ayie ashe oleng. Kamaa itoning'o orkiu lang lenkolong etaata? Atoning'o orkiu. Ore taa enikinko pee kimbooyo mbaa naijo nena. Idol ajo eiputa enkop pookin mee ewuei nabo ake etii. Ore ina naa keyieu ake naa enkiroroto peetoni ake tenkop meirori duo neelewana amu kamaa entoki naa enkop nabo iroro oltung'ani penyo mielewanana naa. Neeku nchoo etoni ake oltung'ani ake tenkop netoni aelewana amu itu aikata aata. Neeku idol iyie naaji ajo ore enkiroroto naa ninye embae etipat naidim aibooi mbaa naijo nena. Neeku enkiroroto ake naibooyo mbaa naijo nena amu ore kama naaji nimikiro paa mikiendelea naake aas nena baa ake pookin. Neeku nikitoni tenkop naa inakata kiro nikielewana amu itu aikata atum mbaa naijo nena. Neeku ina naitabaiki orkiu. Ayie ashe oleng niroro
Kien kopireke lena. Ake kopireke lena pii ame saake koro kemo soni lo duwa le kirori. Ayie ashe. Ayie ashe oleng. Aronke wanchani. Ate kona sai. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Adolta ke ajo etudungu ina simu. Sidai FM alo. Nenye na. Oe. Supa oleng. Karibu oleng. Ajo nanu ore ena alarrabal oilepu oleng lesiai olewa onkituak. Nenkiama dii mekure eeta lewa nayam inkituak. Kanyoo? Ayau enkitok niton aipemberesa enkitok nilepunye paa ore ena nilo aibelekenya ajo duo aikurrukur enaa olopeny enkang. Incho naa enkitok nafasi. Neeku etaa naa kias ake enkitok entoki nayieu amu etu naa ing'as aitodol enkitok ajo iyie doo oyamita enkitok. Amu tenaa odolta apa terishata ang' ajo ore naa peelotu enkitok neton naa naa enkitok. Neton enkitok ijo anaa ninye nayamita olee. Eton enkitok anaa ninye eyamitai. Naa ore naa tena rishata inyi naa ijo enkitok freedom metaa ninye naitore kila kitu. Naa ore dii ninye peejo iriku irpayiani enkang' nikiwaliki enkitok anaa enayieu elukunya. Neeku ore enkata nijo alotu naa ajo aiba enkinyala. Nikiutakini naa ajo itang'asa apa aishoru nafasi. Itang'asa apa aishoru freedom pii. Itang'asa apa aishoru freedom. Aijo naa itoki alotu aibelekenya ajo ji nanu apa olopeny enkang'. Kumbe etotonieki apa serkali, ibelekenyaki apa serkali. Neeku tenadol nanu najo nanu ina. Ayie ashe. Ayie ashe oleng mama Nasieku etii emurua esitokana ashe oleng tetiaraki enatejo egira ninye alimu enetiu apa wenetiu saai enkiama oltung'anak le saai. Nepu ajo ore orpayian nisulaki matejo tenakata tena rishata ashu ena generation ang'. Nepu ajo keeta ntomonok freedom ometaba anaa meyiolo ninye ajo keetai naaji matejo enkidimata naidimi atejo keeta entoki naibae. Ore kitambo ijo tejo wouroro kumbe etotonieki apa idipa apa aibelekenya opposition serkali. Adol akeyie ajo irowua taa ina siai naa ketii imbaa naagira ayau errumo kati orpayiani tiatua olosho. Naa ore ake etiu nejia Njosi manyaaki ang'as aikonji amu adolta ajo Njosi maing'urai ilomon lenkiguran pii kishukunye terishata oldaikani kuti otii iyiok dukuya. Kabisa egira ake aitoomon toolubot napaasha negira atumie iyiok tekuna saai olainining'oni lenkitesheni naisul tiatua olosho le maa kitumito itii kaunti Samburu, Laikipia, Baringo, Marsabit tenebo lubot e kaunti orkejuado kaunti Narok, Ormanie, Lekirgoris tenebo Manarot eseuseu nalulung'a naatumito iyiok torrekie le mtandao. Yaki elomon lenkiguran teseuseu nalulung'a tesidai FM. So it's down to business here. Sopo oleng olainining'oni le Sidai FM enkolong' e Jumatatu ntarikini 21 olapa liare olari loonkalusuni are otikitam aare erishata naaliki ilomon oipirta enkiguran kaji enkarna Milton Ole Salaone Keyie Perer Merik Abomayang. Ore kinterunye enkwatata nelimu ilomon nchere Jacob Kipilim ololosho le Uganda olaisulani lenkwatata e Marathon Eras Alhaima te Dubai tenkwatata nakwataki tenkolong' eng'ole. Etaasishore Kipilim oldaikani ora 17 osekundi nara 60 ore terishata are narojo siku emoi olosho le Kenya etaasishore sininye ildaikani ora
onomwesire osekondi nara tomoni uni. Enkiguran te Sidai FM. Ore tidialo polo sente enkiguran EPL olosho le Uingereza naiguranaki enkolong eng'ole nidong'o ormurale entiim e Manchester United ormurale entiim e Leeds United ngooli nara ong'uan tiare. Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred otenebo Anthony Elanga oisilonye ilo murale entiim e Manchester United. Ore murale entiim e Leeds United netum ngooli enyenak eimu ormurani yioloti enaa Rodrigo otenebo Rafinha telorkuroto le Elland Road. Ore murale entiim e Wolverhampton Wanderers nidong'o sininche ormurale entiim e Leicester City ngooli nara tenabo. Ruben Neves otenebo Daniel Bordes oisulunye ilo murale entiim e Wolverhampton Wanderers. Ore Ademola Lookman nisho ilo murale entiim e Leicester City na goal nabo torkuroto le Molineux Stadium. Enkiguran te Sidai FM. Ore enkiguran e La Liga Santander olosho le Spain nidong'o ormurale entiim e Barcelona ormurale entiim e Valencia engooli nara ong'uan tenabo torkuroto le Stadio Mansella. Ore ormurale entiim e Athletic Bilbao nitorogonyi sininche ormurale entiim e Real Sociedad ngooli nara ong'uan toromosori. Enkiguran ena naiguranaki torkuroto le San Mames Barria. Enkiguran te Sidai FM. Ore enkiguran e Serie A olosho le Italy nidong'o ormurale entiim e Sassuolo ormurale entiim e Inter Milan ngooli nara toromosori torkuroto le Giuseppe Meazza. Ore ormurale entiim e Fiorentina nitorogonyi sininche ormurale entiim e Atlanta ngool nabo toromosori. Enkiguran ena naiguranaki torkuroto le Enkiguran te Sidai FM. Ore tololo mondo ibirti enkiguran e Serie A olosho le Italy ninye idipie ilomon lenkiguran ayiwuaki erishata nasirian ekaja enkarna Milton Ole Salonekiyie Pierre-Emerick Aubameyang. Yaki ilomon lenkiguran te seuseu nalolong'a te Sidai FM. Tanga myengisisa, tanga yangaidi, tanga mayanashe, jene bulondolai, are dada misho, ada menaiwa, nada menadi, nanyumba sinano, tabolo sonolai, kai kendasa, ngumbo kengenasia, namaije ngadomigi, tanada musiaiti, kai nei, ngumbo nadasa, nedo kendo kodo ribishe kawarie na sukenye mok na ranyanige ribishe kawarie nege minta yetine apiken benati na tenolong na mara girodet ala ngekole kai ayeleke jana ya maisha nigiti ngai tadamage tena isho yare tanga megesesa anga yangaidi tanga mayanashe jene bulondolai are dada misho ada menaiwa nada menadi ayelege mbonga taro tango shoke tendusete yelai nedi wogidumo wasipati ayage ligi washo lengo laini ngoni lengiresheni na isudi atu lo shole maate kuna saivi gravo dukoya Kiriamari tenebo yekintom ona yetu mito yote county ya Samburu la Laikipia baringo marsabiti tenebo Lubote county orke juado tenebo county enara kwa research na longata www.sidaifm.co.ke. Kabisa wore na ketu ni jolaini ni ngoni lengiresheni Sidai FM ke graito mon iyete kuna sai garana likiya jo kitijengo ma pedu ko yake magemba na iberta gender based violence muriet
Mayene enkironya tormarita. Olarrabal kati orpayiani arashu iltung'anak duo matejo tenakata ilewa ontomonok. Epi. Nikitum nai iltung'anak akeyie oitaituo induat napaasha. Kitoning'o ajo keeta akeyie imbaa kumok naa ninche naagira aishangia peyie idolta tenakata ajo ketasapuka oleng. Namayiolo enaitodua duo Muriet ajo ore duo taata tenkaseti neeta entomononi nataremo orpayian lenye tenkalem 140 times. Kaidi bakisha, yani kaitu. Mayiolo nanu enake kama ilo kebari duo ilo lemang'ati otii kati elelo tung'anak. Nyerelo seseno oleng lelo payian. Mara yoyote. Nemayiolo ajo alafu Muriet mayiolo ajo kaakop ina nigira ajo yiolo dii ajo eetae embaye nabo nemeyiolo oltung'ani. Muriet meeta embulunoto nibolo teniar oltung'ani. Nemeeta embulunoto nibolo tenijo aironyaki likae tung'ani enkop. Ore ina nemembulunoto maatoliki. Entomononi boroti naa yani ijo nye sinye kegira ala amorua. So ing'asi ajo kanyero negira aorro nivumiliane. Enarari duo ake ungeretire honorably. Iya Muriet. Amu kishaki nataka homo honorably vizuri. Na ore di enkae tena yiolo ajo etaa naaji entoki nimba. Naa ore pemetii platform niindim atolimunye toliki likae tung'ani metolimu. Elelek naaji Muriet kaidim aimagine ya kwamba tenaliki Muriet ele omoni naa kaayie vibaya. Arashu menyorraa ake olomoni laliki nanu amu mikining'o pokira. Naidim aing'oru olchore le Muriet naidim ninye ake atoliki ele omoni amu ayiolo ajo tenaliki naa kekintabaikini ake ele omoni. Itodua? Meeta are ekintabaikini ake. Kibaiki ake ele omoni naa ore peebau olomoni ang' netabawua naa olomoni ang'. Message home. Message home. Noshi peeji imunye akeyie enkoitoi nimunye kake ore te pookin peeku etabawua kang'. Netaa ore inakata naajoki take it to the nearest bank. KCB. Itodua taa? Evi. Dio nye manasa etii entoki natadamu oleng naa duo kayieu ake naikilikuan. Toning'o saa yiolo apa ilo tung'ani Waiganjo. Apa ilo lotang'amua apa ropiyiani. Loirriwaki te benki ropiyiani. Toning'o NCPB Bank. Aji yiolo ina benki. Nirriwaki 100,000. Ntarikini apa 27 Januari. Nidol tesimu nitodua narake dii amu no asubuhi nye irriwakaki. Nidol confirm NCB Bank wamekutumia. You have been credited 100,000. Nejo akaacha kwanza. Nejo ndoma nang'asa bado una pisai ng'ura naa keshuki amu ki-confuse na embenki menye bisha nirriwakini. Neton ina rishata pookin ore juzi naa amu irriwaka embenki te Nairobi. Netii ninye Nakuru. So the branch ya hii bank etii Nakuru. Ekiasisho ele tung'ani tina benki? Etii ninye ore ninye naa casual. Anaji sumiso denye I think ni casual anafanya casual hospital. Migero di ninye yenye. Casual ake te sipitali nabo te Nakuru. Te Nakuru. Neeku ketii duo ake noshi naiasisho siare Narok. Neeku ketii embenki enaa matejo cooperative nyoo. Nejo eton kuna ele apa musima amu etaa kejo ake aiput olapa meshuki sii kuna ropiyiani. Itu eshuki kuna ropiyiani. Tiai kuna ropiyiani itu ewoshokini esimu. Netu itayu. Nitu itau. Nedumunye ake nelo mpaka branch. Nelo ashukoki ropiyiani enye. Joki nena apa ropiyiani kirriwakita. Neeku naa tushuko. Nitaki pookin neshuk nejokini thank you so much ashe oleng tenkai tushukoko yiok iropiyiani. The funniest thing is meeta nye fare nashukore kinyaaka aoshoki ilchoreta. Michangakini 400. Nashukore meeta mpisai naashukore. Eunye duo nenyenak neishunye nepuo ashuk impisai pookin neeku meeta entoki naishooki. So ikiwa ni wewe kijokini oshi as a Christian. Damu enapa nikijokini ake wewe kama Mkristo. Ungefanya nini? Ama raira duo dio. Na dio era layiolo. Alo dio liyiolo. Ore ye nene na ropiyiani. Ore na ud. Iya Muriet. Erara bajoki. Iya. Erara bajoki Muriet. Watu kama mimi personally.
Vidi meponu nena message. Vidi meimu esimu aibu. Ore saa hii entoki naitegemea kitegemea ajo ira ng'ae. Kayieu ake Amu ore nabo moyian maatoliki nishamish. Kepaasha iltung'anak oleng. Yiolo ajo eetae oltung'ani lojo nimeangukia. Njaa taata njaa nanu inepu nena ropiyiani. Alafu ore oltung'ani saa hii laijo ilo. Naa tenetaama ng'ole nena ropiyiani enaata meeta eseriani saa hii. Amu kihont. Amu toning akeyie maatoliki. Yiolo ajo ore entoki nabo, ore oltung'ani leitu emoku empurrore mitemaki. Painijo karame empurrore amu kajito keina kalaini. Itu duo imoku kake ninye agira aliki ajoki kama umezoea ukiangukia. What test tu Angela Murieti you have received. Wakajaleka amare lelo. I'm very sure ajo milotu nolong enkitesheni. Yeah. Malotu. Akawashoki edua dola kanchuela. Najoki you are not emergency. Kerejaleka eshuke ele airriwakaki enchata mistakenly naikene esimu ewiki msima. Nejo aikena amaina aoshokini ajoki tushuku. Neeku redio mayiolo enaa honesty. Sometimes mayiolo enaa yes, honesty is good. Kake mayiolo enaa kelotu luck mara mbili. Sijui elotu bahati katitin are enaa nabo ake. Ore duo amu embaye nemaidim nanu aimaki. Amu kepaasha iltung'anak oleng Muriet. Atolikio naaji aliki ajoki ore saa hii pinepu. Neeku enemutu nyino sawa ganjo nara nyito tume eseriani. Enata meeta eseriani pii. Egira ake ninye adamu ajo enata ninye nena ropiyiani naatipika ometaa meeta eseriani alang enaata saa hii. Kake eetae oltung'ani laa tenias nejia naa enkiti toki oleng. Itodua? Enkiti toki daake. Itodua? Amu eji ore eseriani ashu biotisho oondamunot neme ropiyiani etii. Eya ninepu oltung'ani oota nena ropiyiani pookin. Anaa apailong agira aitayu enkae mfano, eetae oltung'ani otesheta enkaji enye ometaa nepik perimeter wall. Ometipika enoshi electric fence aitaman teshumata. Nitoki aoshoki ilchumai paa kepiki CCTV ometipiki noshi lights. Noshi security lights naa keeta ninye mpaka night vision cameras. Mpaka niaku keeta motion sensor. Nepidi pooki toki. Eji niaku ore ele tung'ani ore tiatua enaduo aji naikarra oleng naa mirura ilo tung'ani. Amu enedou ninye matejo naduo laduo kiek ouno tiatua. Ore peedou embeneyio. Nirut neoshoki oltung'ani nejoki kanyoo doi etijing'utua iltung'anak incho iltung'anak metijing'u. Itodua? Meeta eseriani. Naa ore oladuo tung'ani mirura neeta taa ninye ropiyiani maa meeta. Neeta oltung'ani laa ata saa hii enirrag ormutaro ashu ata ninye enirragai menining'ie kor. Irura mpaka motonyi nadumu. Naa ore piiyiolou Muriet, ore embaye nagira ajo paidrive, ore ropiyiani naapurrori naa eetae oshi enoshi toki najo te psychology guilt mind. Etii oshi olong olikae jamai laatiaka and I'm very sorry to say so, naajoki kaigero apa te caps. Enataa caps oshi Masai Mara. Nejo ore naarri nejo naajo pressure nemaata apa. Najoki kanyoo pekijo pressure nira oltung'ani nemera ninye duo oltung'ani. Oota mbaa kumok oleng. Arashu mera duo oltung'ani oji epir. Arashu meji duo oltung'ani matejo kelelek egira ainosa very poor diet. Najoki atigira iyie. Nejo ore naa ina kata enopa kata eton ore caps naa keetae entoki naji loopholes. Mee manhole anaa saa hii. Amu ore entoki naikirietoki saa hii. Strategy. Naa ore saa hii ikenoki loopholes. Ikenoki lusieta pookin. Nebolie lusie nabo naa ninye ake channel nabo ake eim iropiyiani. Itodua? Ajo ore naa naarri ore pekiya ropiyiani nejo ore pimaniki esimu ata enepapa lino tiang. Nejo ning'as airragie tende wueji metadoi pressure amu kiilep ake sukari omeeu orng'am amu airut
amu iyata nenda naji the victim mentality, the guilt mind. Arashu kuna damuno niyiolo ajo kara taadi mushukiwa owa ropiyiani na ore simu naoshuni pookin na kaiteki ajo mayiolo enaa nena ropiyiani kilikwanoni. Yani irijinge inoto kake inoto damuno. Yani inoto kake ore naa amu kepurroro. Naata damunot inono na ikiliki ajo kepurroro. Niyiolo openy oleng. Ajo meshaakino entoki nitaasa. Ele kake ore negancho ebong'unye. Ebong'unye nena pi. Erotu ala Muriet. Niaku ore success of peace of mind neme na intokitin piata eji ninye tii. Ore nai piyata matejo ntokitin inonok niata mali inonok nemetii oltung'ani ogira aishir ajo kaawa yeng'ani. That is success. You are a very successful man. Amu ore nena miata enkuretishu. Ata tenijo kayieu nanya 10,000 tenkolong na inyake kake metii. Yani ata enirura na irura ake metii ninye nyoo. Miata enkuretishu. Kake ore pipurro, I'm telling you. Ekihunda ake. Kihunda ake ometaa ore naduo damuno nimiata nikinteru ajing sukari, nekijing pressure, ore nena lifestyle diseases pookin. Yote. Yani nikijing ompaka niaku headquarter center omoyiaritin. Ometaa niaku ore naduo ropiyiani nitupurroyie nemitoki aaku endaa inya. Nikishukunye yie amiriki ntokitin pookin naamelok. Neeku mingira nanyere mekure. Neeku ore naduo ropiyiani iyata tayie nena ropiyiani kake mokure inya ntokitin naamelok enkop, minya nkiri, minya nena tokitin pookin amu ore ina anxiety. Yes. Yani ina tension natii atua osesen lino nemeyieu osesen. Na ore ake piaku meyieu niteru osesen aanyu ntokitin pookin ometaba na ore nang'ole toki nitupurroyie jito pilotu anya nilotu abaki osesen. Amu alafu pakiteru aibelekenya aaku ore entoki naasayu na kiaku ore alang eninya endaa niaku irkeek intotiyie keon. Torronok oleng. Dia. Torronok oleng dio. Ore naake etiu nejia, adol ajo eshomo yiok erishata oleng karibu ildaikani ora 14 pebaya saa 6 endama. Wah, Muriet ore taa ena mjadala oropiyiani neyawua. Kake naadinga si amu mepong'unye akata. Nyaake ng'oru embenki nilo ang'omaki ajoki entereu sii ake kimakosa. Enchamishamaa sii duo. Entetemayoki. Ng'asie sake ajo kai aima. Ng'asie sake ajo. Ake njo akeyie pidol enkiminata naewuo. Tayiolo ajo elelek etii embenki naata. Eshomo yiok erishata olemaili nekibung' isimui nabaya are. Manyaki aibung' isimui naara are matoning'o ajo kanyioo doi nagira ayau mbaa ketumo. Ntokitin naajo ilashumba gender based violence naata. Mayiolo ena ketii esimu olainito. Lele di bwana lele mheshimiwa. Ipang'aro sokoni. Karang'amayie pii aning'ito. Ajire nanu. Neeta elimu elai. Hello. Olikini elai. Ajire nanu peejing ake enkiroroto. Peetoni aitobiraki amu kai naake eesi olonyorr Enkai. Ajire nanu peejing ake enkiroroto mbaa nijio piibaya nena baa pookin naijo nena. Ai ashe oleng Lona. Alafu tipikaka ilo sinkolio latii. Itomonono yiok osinkolio lololchoraki. Aya ketii olaini. Sawa. Washe oleng eji ninye Lona temurua olchorro. Pii netijing'utua naa ejitoi ake kore oldio mayiolo dii enaa kajo dii king'uraa amu etii pae olorika linkira aing'oru nimi. Pii ore ina. Ejitoi ake mheshimiwa. Mheshimiwa dio. Oldio nitoki ninye ashukino iltung'anak lotushukuo nejo oldisi. Ore taata okejo ole kurao. Kakajo najoki osokoni najoki elelek osokoni le Sitoka. Niko ng'oru amu elelek etii osokoni. Mee taata paoshi ina sokoni. Sidai FM leo. Ipang'ata olaini. Toshoki yiok esimu king'oru esimu nabo nikinkenie ena rishata olderrat lenkaji enkitari. Sidai FM leo.
Hello Sidai FM. Hello Sidai FM. Ekitumito yie. Jacqueline Tengorwori. Nijitare nkigwana. Sidai FM alo. Hello Java. Eu. Habari hello. Sidai. Karanga mayebe. Oloni jamu salarane ni jamuro nyoloro. Alle negaranga sala da gele na nase ya mjada loro shit. Tijengorkiu. Ore da ngara kana mas. Hello. Ase yor mare da ndo nagara wala. Na dangara kira da na do na ya yorata. Lebora da na ya yorata la jai. Ore da na ba ya ndo mono nyai. Na balle olanga sho yorata bo na juga nyor na gaja. Jadi da ba ya ndo ne gaja. Ajo gindene le na yo gile ga mara toka ya kando. Na wona ne jo na je to mono ne alwa dola ele boka ya kando le sha jo mara. Ne sababisha na wala raba. Yago ora bare ngata ba yapa. Kebolo ne dengen jo bala baba me jo dawa bingere ngana la yini ni ba nyoro ni. Na jara ba e jo ne ora ba ro rijo na jara de ndo moguno ingi to korba ya. Era sa ni la ro na de ne to ja to ne nya de ni moguno no le ngamo. Ne ni jo mo ingi to siri ole. Na wono de do na gra wala raba na gira isa ngi to no siri bo ben. Ore be je ya lu kunduwa na de na ja jo gi ne to konda wona ne ti undana na. Ne sa ba bi na la raba. Na waje na no na gra wala raba la raba. Aya sholeng. Ayo mbori na machine na mere da mudo nyolro. Aya sholeng. Nyaka belekenya ngarne ya machine. Ejamos neji si machine bo. Ya machine bon. Mera de longana mayola na robora yele mera machine. Arari lo. Dia eshinye yo gershero leng na ida urole ningo kindua tenye katukolora je bali ninye nejo esi yenyo rala kekire nyo rala kusabu ko leng. Kake ni gracia ajo sijui mayolo ikabota ore marro ligi. Ore naiba ke yolo ltung'anak ajo nyeje enyorrata. Nemeeta nenyorrata nena tokitin pookin nikigira aipot naaji niare naayi oltung'ani metua neremi tenkalem mara 140 metii enyorrata nena tokitin ana tena likiyiok orori lenkai. Ore nena kulie tokitin pookin naa elej ake natii itodua ashu usunkoroishu ake natijing'a atua enyorrata ometabana intaakuno ira supat arashu intaakuno inyorrisho naa yani egira duo iltung'anak aaku hypocrite oleng. Amu ore tenakata peekijo matejo sai kwa mfano kama ninye enyorrata anaa enaliki yiok orori lenkai kemepaliki tenelo taa naaji neas oltung'ani makosa kepaliki enyorrata mesioki agoro nemeeta olom nemeeta nena tokitin pookin. Itodua kake ore ena naa tenakata nikigira adol nemina naaji idimi ayokunye atejo eji ore peegira aara iltung'anak naa enyorrata natii excess. Teniaku pa excess keyieu naa kiaku excess ometadoi amu sidai. Nitoki asidanu. Amu sidai ake ata ninye tenedooyo. Mayele na ketii osirata liindim kinye yiok. Kajo naaji kayieu nikiimaki nikidol osirata otii ene. Kayieu nadairo iro osirata ajo jo siye jamato laipirta ina siai pekincho nakon orkilikwai likindipie ena rishata amu kidolta ajo amu ore nye duo ina tomononi naa embaye torronok oleng. Embaye namaku oleng. Namaku oleng. Amu ore naaji tiatua iltung'anak oota ake etii tiatua enyorrata nemeishiakino naa netumieki ntokitin naijo nena. Iji enkalem mara 140 nirem enkerai oltung'ani mara moja. Mebuta. Maisuma sii embuku orkorintio ematua 13 nejo tenairo naa kairo napanji toorng'ejepa looltung'anak otoloormalaika yani 1 Corinthians 13 verse 1 nedoyio nejo tenairo naa kairo nabanji toorng'ejepa looltung'anak anaa tooloormalaika kake tenemaata enyorrata natotiwuo anaa esekenkei naru
anaa imbilbil nadar. Nejo kaidim ataa kaata enkishooroto enaibon weyiolounoto oonkisudorot misili pookin weng'eno pookin. Kaidim ataa kaata enkirukoto nadotu ildonyo kake tenemaata enyorrata mara toki. Nejo kaidim ataasishore pooki toki naata naitoti ilaisinak naidim aishooi osesen lai metapeji kake tenemaata enyorrata nematum toki. Nejo eng'iri enyorrata neeta orng'ur nemeeta olom nemewuasa enyorrata nememenisho nemeas mbaak enkinyala neme naret kewan ake ing'oru neme enkarkari nemeiken intorrok nemerrep enkarruoishu kake eshipakino esipata. Wow. Muriet. Yeu. Ajo todua ajo ore nena tokitin naaji pookin naalimuni naaji netaremoki tenkalem netaas ore ina nemenyorrata. Metii enyorrata ine. Metii enyorrata inewueji pii. Nemegoro sii asioki amu ore piintoki aisum adoyio naa idol ajo elimu ajo ore tene ketii enyorrata nimitoki iltung'anak aaku iloshi owuapa tengoro asioki naaji matejo neji egoro oltung'ani olikae nias oltung'ani intokitin nemegira aikaja nemetishipisho nemiaku naaji nemisho Enkai enkisisa. Metii enyorrata ine. Maishooyie erishata ondorropu oolomon esaa ile endama pee kishukunye terishata e lunch time. Aisu jangaji na robo shola kamo mashara imadejoma robo shobogi shimoro kibwana eyara na bosho neuro yagaja na era ireza. Aisu jangaji na robo shola kamo mashara imadejoma robo shobogi shimoro kibwana eyara na bosho neuro yagaja na era ireza. Ndayo tejo orankaji narira noben nemeeta oltung'ani lemeetarita paakaya menyi niarita tamate ore alaparika lolosho lema yakita loreren nkilani oderri yakita loreren ore lapayarat onjori loonkujit ninche kimayiani ayiorokeni lekurko tamayiani loreren niaku enkiti aji tolu naibakion nemeeta enimba. Aisu jangaji na robo shola kamo masharayu milomadejoma robo shobogi king'oru kibwana eyara na bosho neuro yagaja na era ireza. Aisu jangaji na robo shola kamo masharayu milomadejoma robo shobogi king'oru kibwana eyara na bosho neuro yagaja na era ireza. Kayieu naikoma madai noldeget ngaji naibakion nitorokion nitoki warra Enkai incho epoito iloreren dukuya aang'urate nidoiki aorr kion nijo siriani ele nijo orpurkoi ele nijo oldamati ele nijo orkisonkoi ele nijo orkaputieni ele nijo oljamusi ele nijo osamburi ele nijo olaikipiani ele okulie ajijik nemaipotito nanu aameshoru enkata nidoiki enekirori niaku enkiti aji nanyakon imanyit nemeeta enimba. Aisu jangaji na robo shola kamo mashara madejoma robo shobogi king'oru kibwana eyara na bosho neuro yagaja na era ireza.
Aisu jangaji na robo shola amo mashala madejoma robo shobo. Esinoni etini nje atuaye wangangeju letu mito yopte ibnabo o union point mio Asida FM. Sida FM. Etabayie sailenda mana kulolo monto ndorobuka ji Vivian Kanoi esha kinoni ngorisho hirbara kule murwe marshi torkerenkile Transmara tenkara kemburo rewoltu kutukina ilebo lengte loduka ilomolelo ibalie chairman lelo duka Joseph Ole Kuidungu ne omoni lo benyina murwa bengorisho lengne nya siasa osotwam. Bona bote Sida FM. Ore hilare kokne sula kilo ingoro eri kore terishara yare na kisha kinoni baliembe maendeleo na ata sagitolo re terishara bedo kuya orkiliko ilo ibalio ltasato bole muruolo bireki neko kankaje maabe balsia sorgilata moke worolosho neloringa lere kore kingam. Bona bote Sida FM. Sapu koleng orkiyo ilolorere lorma sailo manya uloshule Tanzania tengorongoro na tenkarakine rejo sirkali ya Tanzania ina kope enkopo ngwesi oshemanya kakore ninje lelo maasai rejo kelusi larin tomonile ebotare hirma saile ngorongoro nena ngwesi ebalonyor kiyo ile sirkali metangoro orkiyo lenye arashu metoning orkiyo lenye amwese patenye nemeta deka inejolo neidurrakim. Bona bote Sida FM. Erejo laigwanani le murweso etine borno wa kandule meekure lejileji arashu omoni lelo amokak loona ishimeta pala na shoka kebi yoreshe lole kureni bongeni toshi enkitamioto egarama sapuk oleng etejo siake adoleng enkaina serikali norelela obashare na keikenuno ake enkolong enye peyie ibung'en. Bona bote Sida FM. Enotito orparakuo le murua Entiani temoikapeyie kaunti Narok dupoto Wasilanka oitobiraka ninche orbungei lenye Moitalelo Lekenda ejo ekesi peyauaki ebaramatare pookin enkare metaa sirkali e kaunti naitasheki kake netu naa ebolokini olorere nkariak naa kisiligie ajo ore peeku enoto erikore anaa orgavanai le kaunti Narok naa kelo apik embaa enkare wasirata le dukuya toolubot pookin e kaunti Narok. Bona bote Sida FM. Netabaiki lomon tondorropu le saile endama tirep nabo union point imiet Sida FM tolubona pashe Narok ip nabo union point ong'uan torkerenkile Transmara ntomoni salo san lempointi 0 kaunti Samburu itum enkitesheni e Sida FM tenkoitoi online www.sidafm.co.ke ayake kulomon orkulie ake kumok tonkorroki saa napishana endama kaji Vivian Kanoi. Nabo te Sida FM. Aisu jangaji na robo shola amo mashala madejoma robo shobogi shimoro kibwana yara na bosho neuro yagaja na era Aisu jangaji na robo shola amo mashala madejoma robo shobogi shimoro kibwana yara na bosho neuro yagaja na era ndayo tejo orankaji narira no ben nemeto tungani lemetarira akaya menyi nyare mate orala barika lolo sholama yake taloreren kelani oderi yake taloreren ore labayarat onyori longujit ninche mayani ayuro kendi lekurko tamayani loreren ya kigitiaji tolu naibakon
nemete nimba aisuja ngaji na robo shola kamo mashanayu miramane joma robo shobogi kingoru kibana yara na bosho nehuro yangaja aera irena aisuja ngaji na robo shola kamo mashanayu miramane joma robo shobogi kingoru kibana yara na bosho nehuro yangaja aera irena ayo nai koma madai no deget ngaji nai pakon etoro kyon neto kiwara ngai incho ekweto ilorere tokoya angorale dido ya orkon dijo siria yele dijo kurgo yele dijo damadi yele dijo kisoko yele dijo kabuchen yele dijo yamusi yele dijo samburi yele dijo laikipia yele ogulia jijiki namai potito nano amesho yankata dido ikene kilat dido ikene korori ya kengidiaji nanya kone manyit nemete nimba aisu jangaji na robo shola kamo mashana madejoma robo shobo kilo gibana ya na boshi neuro yangaja aera irena aisu jangaji na robo shola kamo mashana madejoma robo shobo kilo gibana ya na boshi neuro yangaja aera irena ndayo tendo neta warata mat pakaya nanyi ndoro made siasa 2017 wandolo lolonga inyo awarkon lile dolorinka oshomoloreren wada town narok inyo awarkon lile dolorinka oshomoloreren orenke ngasiai tena pausiasa neya entire mkulotu ai nyanga keshai tene barmata sini yubu gorkiro madai oiro boshiro laroi ingoro ringa lakona kiyotin ayuneta napendai enyitende jokiti marushukulo ringa oshomo loreren ashemba mamua endi torkingi mbako lenti mama abotwe group nela boloko yoko ekituma erora kirolo sholama maronyo pakeye amede jermasai molumbalai ega koligini aisu jangaji na robo shola kamo mashana madejoma robo shobogi kilo rukibwana yara na bosho nehuro yangaja aera irena aisu jangaji na robo shola kamo mashana madejoma robo shobogi kilo rukibwana yara na bosho nehuro yangaja aera irena kayona rakolindai rarolo sholama irara kajina gol olo shorale ishoi maglani agega motetanda endoi yalokonya musu nijo mintemani dencho yalayo okilo ndingini nimetilenge rodet kaga shetangai amore lakilini telebar malimuni ogo lekai kumok lamai potito nano ameshom yangada lava yolentingi kanisa nepale niruka jeu ni pika sugen ijere kanisa neno ngitwak tene bonkara amurata ronto ye edumoi cheloren leta nyapa yunga nyakenkidiaji nato yolokonya najita keta nkutuk tosho mato duake imotoro kangare
idwa kwanu nikitumwa yokyaba nimireti tokawan aisu jangaji na roboshola kamo masharai niramade joma roboshobogi Kimoro kibwana Iyara na bosho Nahuro yangaja Naera Aisu jangaji Na roboshola Abo mashara Niramade joma Roboshobogi Kimoro kibwana Iyara na bosho Nahuro yangaja Naera Aisu jangaji Na roboshola Abo mashara Niramade joma Roboshobogi Kimoro kibwana Iyara na bosho Nahuro yangaja Naera Aisu jangaji Na roboshola